verse 20 to 23. Maka mahlala la ngifundela ngeSwati, ngifuna ngeSwati nangesingisi. Mfundisi Nyalungu ukuthi asifundela ngesingisi. Kuba seFilipi bekuqala verse 20. Ngukulangadelele nangekwethemba kwami ukuthi ngibede emahloni. Kepha ngibe nesibinzi. Njengoba bengivele nginaso ngaso sonke isikhathi kuthi Kristu endiwe abe mkhulu empilweni yami. Noma kwendeka ngempilo yami noma kwendeka ngekufa kwami. Kimi kuphila kunguKristu, kufa kuyinzuzo. Kepha nangiseta uphila enyameni. Ngisenemsebenzi lengisengawenda. Angisakwati lengitawukukhwetha. Lengitawukhwetha. Yeah. Kepha ngisemkhathini walokubili. Nginesifiso sekuhamba ngiyawuba naKristu. Ngoba ngiko lokuhle kakhulu. My God. Kanti ke kuphila kulomtimba kweselekile kakhulu ngenxa yenu. Oh yes, Jesus. Kuloku ngineliqiniso futhi nginelithemba lekuthi ngisetawuphila. My God. Ngisetawuhlala nani nonke nginiside ukuthi nikhule ekukholweni ngekweteke. Ucecile ngiyabonga. Angithola nesingisi masinyane nje. Hallelujah. Philippians chapter 1 verse 20. I urge you, expect and hope that I will in no way be ashamed. Oh yes. But I will have sufficient courage, so that now, as always, Christ will be exalted in my body, whether by life or by death. Oh yes, Jesus. 21. For to me to live is Christ. Yes. And to die is gain. Oh yes. 22. If I am to go on living in the body, yes, this will mean fruitful labor for me. Oh yes. Yet what shall I choose? I do not know. Yeah. 23. I am torn between the two. Yes. I desire to depart and be with Christ, which is better by far. Hallelujah. Bishop Shong, ngicela usithandazele, man of God. Oh yes. Nasekuseni moya engcwele khuluma ngalo emkhathini wethu nayi incebo yakho ngendlela kuhle nekuvunyiswa ngemphakathi begama lakho. Siyabonga bazalwane, live la uNkulunkulu selukile ekseni nje. Ndeni dudusekani uNkulunkulu unani. Ngaphasi kwesihloko lesithi to be with Christ it is far better. Kuba na Kristu kungcono kakhulu. Hallelujah. Umpostoli Paulo ubhala lencwadi, iBhayibheli lithi uyibhalele incwadi aboshiwe asejele. Hallelujah. Angiladi lijele lokuno. Bakababuza nebakamnisi isejele. Ejele lelibitwa ngekuthi kufa. Umpostoli Paulo usejele. Uboshiwe usejele. Siyayibonga inkosi yasezulwini kuthi nanoma sejele kodwa live lakhe liyaphuma ejele. Nanoma sejele uyabhala ubhalela libandla laseFilipi uthi nakabhalela libandla uthi I am torn between the two. Angiphakathi kwalobili asengikhulume namhlanje mntwana sekhaya uthi wena usiwedwa nibabili wena usiwedwa kunalele kumandiko make mahlalela kodwa ukhona make mahlalela lengamaki kulolo ngaphakathi. I am torn between the two. Noma ke mahlalela lo ngumatiko akakufuni kukholwa kodwa noma ke mahlalela lele ngamaki
ufuna Jesu umuntu akusingumuntu nangabe umoya ungekho. We are here today because the soul is no longer there. We are here today because umphefumulo uphumile kuye. Ifuna kuthini bantwana basekhaya lo mtimba lo bowungafuni kumkhonda uNkulunkulu. Lo mtimba lo bewuthi ukhathele ungathandazi kuyavakala, kanti lo muntu lo ngaphakathi bengalambela uNkulunkulu. Athi nakakhuluma Davide athi njengedluzela yomele kade kufuna unjalo umphefumulo wami. I am torn between the two. Uthi Paula ngisethele but akakhulumi ngaleli jele. Bantu banakela lijele lakulo. Kodwa uthi kunakubili ngunakako. I have to be with Christ or continue serving or continue laboring. Uthi nakakhuluma Paula uthi ngini phakathi kwalokubili kuphila kimi kunguKristu, kufa kimi kuyinzuzo. Kuyinzuzo njani isikhala? Asengikutshela bababuza kulelive lakulo akukho ukukhala, alikho inyembede, alikho usizi. Ungabe uPostoli Paula kwangathi ubeneliso lekubona uthi ngale kuyiwa khona nabasebentile kubahambela njani. Ngabe sokuthi kuyinzuzo uma ngabe ngifa, bantu babona ibhadi, bantu babona siyama, kodwa kuyinzuzo kufa kwalabantwana bakhe. Kuyinzuzo kufa kwalabantwana bakhe. Wathi nakebhala Johane esithingini sasePatmos, wathi bhala nolokubonako, wathi kuligugu emehlweni asimakathe kufa kwalabantwana bakhe. Nesikhathi labanye baya kuyehova memanga, labanye bathi bhadi, labanye bathi mfukwa, kodwa lithi liNkosi kuligugu emehlweni asimakathe kufa kwalabantwana bakhe. Asengikhulume nawe sesothandaza, si-investe kakhulu kulo mtimba, sangayi-investi kakhulu kulo moya. Lithi live leNkosi umhlaba ubuyele emhlabeni labo kwathathwa khona. Asengikhulume lapho mabuza noma seniyayekela isonto akusenandzaba. Lana sesibeka umhlaba siwumikisa la wathathwa khona, kodwa mele mabuza kekho umoya ukumnikaphi, umoya ukumnikaphi. Naye wena uyofa njani? Basesothandaza iBhayibheli lithi kwaba namadoda amabili, lelinye indoda beyihlupheke ligama layo nguLazaro. iBhayibheli lithi lendoda beyikosha imvuthuluko, ilewabo nabalahla kuhle lebakusele bekungiyo imini yakhe. iBhayibheli lithi nakagula letilonza bekede dokotela, bekude nemuthi wokumlapha, kodwa tinja betihodeywe isimakathe tikhothe lamaneba bekalashwa kuletinja. iBhayibheli lithi bekahlupheka kodwa ana uNkulunkulu hathi umhlabeleli noma singahlupheka ngomzuzwana noma usathane ekontukusigwinya sibonga ukwazi uJesu kuphela uyosinga bese ukabanganyekela khona wena kodwa lalela kutheni
ukuthi ukwazi ukuthi Jesu kumeli uyasimu lendoda beyihlupheka akukabonakali lesiyobangiko akabonakali umzamo wamake mabuza nasifuna abantu abayosebenza ngemafosholo maka mabuza beketela lifosholo nasifuna labayosebenza ngemathaka maka mabuza beketela nosebenza akabonakali nabanye bathi mukuphi umzamo wakhe ngoba unikhandlile kodwa ugulile wafa. But listen to me, akukabonakali lesiyobangiko liyedalanga leliyosahlukanisa nakuyohlukaniswa khona kuthi laba bebavele ekukhandlekeni kwasemhlabeni lesicene lendoda beyihlupheka libhayibheli lithi beyihlupheka kodwa inankulunkulu ongive beyihlupheka kodwa inkebile beyihlupheka kodwa inenqhebo lengaboli libhayibheli lithi lendoda ngoba nelenye indoda libeyisteli ligama layo umdivasi beyitamasa njengoba na utamasa uthi akekho uNkulunkulu njengoba na utamasa uthi ayikho lento njengoba na utamasa uthi lento ekholwa ebelungu mara ugqoke impahla letendiwe belungu mara lento yebelungu uthi unefone leyendiwe belungu but uthi phingo debelungu lendoda nayo beyibekebile but ingena uNkulunkulu lithi liblokosi kwabe sekwenteka lenyingi bobabili bafa bobabili bafa nababili bafa hayi singafanana singagena wadini fanana batasfanani. I am not a mere man. I'm still moving to Gemini. You will move to bless God. I'm still moving to Gemini. Now, pay what in the Arabs. Sifinile. Siyabonga mga mabusa. Kusinika ti platform. Yakushumayela eRob Ferrer. Fikile lapha. Afika kakhela bonke labantu. Kanti sithe mga mabusa. Kodwa ngoba uNkulunkulu wena mga mabusa. Waba ngumhlatshelo. Wamena waba ipulpit. Uyamkhumbula Peter. Nakathoba kuphela inkonzo. Inhlanga ngathithola. Nakafika Jesu. Uthi ngiboleke lesikepe. Uthatha lesikepe Jesu. Siba ipulpit. Namake mabuza uba ipulpit. eRob Ferrer. Samemetela Jesu. Jesu losita umuntu. Samemetela Jesu. Jesu longahlanganiswa. Samemetela Jesu longalekelelwa. Samemetela Jesu ngoba sebaningi ba Jesu labanye bayalekelelwa labanye bayalala. Sathi nabafa labantu wathiwa kushoniwe lapha kuhlushekiwe nalapha but iBhayibheli lithi Divasi nakafa wangwatsho but Lazarus nakafa wamukelwa tinkilosi thina samukelwa tinkilosi nibona umtimba nini kodwa tinkilosi tifikile tabemukela kathi ngene kuphumleni nekukade lemhle ukhandlekile emhlabeni asengikuthele iBhayibheli lithi imisebenzi yethu iyofakwa emlilweni bese iyachekwa kuthi yaphila yini akwazi wena kuthi unjani umsebenzi wakho bomakhelwana bakufuni bayinhlaba uyababa awuphini nebantu ngiyamemetela egameni likaJesu awuyanothi nemiyemena akukabonakali lesiyobangiko siyafanana nabo uweneka sigwinye amaphilisi lafana nako kodwa thina sifanani asengikuthele lamaphilisi alelithende alelidokodo kodwa thina sifanani nasihlukana la kukhona la siyakhona. Alright, sesiyahamba. Nginebantwana mina bebathi nabakhula badlala bese kufika bangani bato bodlala nabo
Bishop Shongwe lilanga bese liyashona. Nalishona lilanga. Bese ubona labantwana laba abasuka khashana. Sebahlahle emehlo Bishop Mhlabane. Sebahlahle emehlo. Kuthi sekusebusuku sekuyohamba njani. Selengwele. Yona ingena endlini. Seloya sefuna hambe yedwa. Yini indzaba uthi into leyo senginakhambo wathi asidlala dlale. Lenyama isho njalo. Ithi ukhona lekhatsoshadile. Utokhona lekhatsone ekhaya lakho. Nyalo zamazama ufuna umshado. Nyalo zamazama uphila impilo. Zamazama udlebusha bakho. Kanti wathi ukuthi liyenda lilanga la kuyoba nemeeting khona. Ithi lenyama sengiyasala mina la. Sengiyasala. Bese lo muntu ngaphakathi uswela ithawo langa yakhuyo. But bengathandaza nemuntu. Not I'm torn between the two. But to live is Christ. But to die is gain. Nangifa kuyinzuzo. Because ngiyohlala nababe. Ngiyothola umhlomelo. Ngiyothola ireward. Egameni likaJesu. Libandla liphakame liyekele ama-programs. I said it yesterday, no programs. Why we speak the word of God? Kala sina natinyawo. Ekameni likaJesu. Kununkulu ufuna umuntu namhlanje. Bawutela amabuza wena. Kanti liqiniso linye. Kuthi nangabe nenyama nawe ningahlukana manje. Yoba nekhala ngegedla komatinyo. Ngiyacela Bishop Shongwe uyawuthandaza man of God. Ekameni likaJesu. Angathi kwenzakalani empilweni yakho kodwa nayi ingibona ngiyivako namhla ekseni. Uthi Paul asengiphakathi kwalokubili kodwa bengingathokota nangasuka kulomtimba ngiyawufika ngihlale kubabe kuba kuKristu igain. Hallelujah. Kufa kuyinzuzo enkulu. Asivale mehlo ufuna thalaza nebantu ekseni yabathi ngiyamdzinga lo Jesu. Ngiyamdzinga Jesu ekseni nalona kuphakamisa sekarayithi uthi ngiyamdzinga nje Jesu nalapha endansi uthi nje Jesu ngiyamdzinga ngiyothandaza nawe singakaphakathi kakhulu mntanami thalaza kungesabi ngoba ngiJesu lo dzinga yena lo wadala emazulu nemhlaba lo nguye izolo namhlanje akabona zakho kakhulu sengifuna ukuthandaza ngiyamdzinga Jesu uze nangisuka kulelive nanganeno ninaliyo maphakatheni ngiyayidzinga le ndoda nangayekelani nasakufani ingena nawe akakokuphakamise uphakamise kakhulu sengiyathandaza ubaba longcwele umuhle ngendlela emanganisako nanamuhla babothandekayo nathi intanda tiyaphakama baba wethu ongcwele sengiphakama nabo ngiyanabekwala isithathu izulu bakhona esinakathe babambe uNkulunkulu egameni likaJesu fihla impilo yabo esandleni sakho somusa ngegama likaJesu sengiyathandaza nangumtheni nezihlobo nabangani nabo bonke abakhona kule ndawo siyakhuleka moyingcwele baqinise bathuthuthe aphe mandla navela kuwe udumo lonke lube lwakho ngibonga nje kufanele wena wethu uyaphila. Thank you Lord Jesus. Amen and amen. Asimshayele intandla uNkulunkulu. Siyacela ke seningawathatha ke ama program